na yale maisha unayapitia sasa hivi, lakini extra mind shetani hana. Shetani akienda kumjaribu Yesu, baada Yesu kufunga siku 40, alienda kumuonyesha vitu vya ulimwengu, mali za dunia, ya kwamba ukiniabudu mimi nitakupatia hizi zote. Hiyo shetani alikuwa anaonyesha Yesu Kristo vitu ambazo zilikuwa zinaonekana, ambazo macho za wanadamu wengi huonyeshwa mali, magari. Hizo ndizo zinatupotosha, tunawacha katika utukufu wa Bwana, tunaenda kuangalia hizo vitu. Shetani akamuonyesha Mungu Yesu Kristo. Shetani akamuonyesha Yesu ya kwamba ukiniabudu, kama unamwamini huyo Mungu, jishushe kutoka juu mpaka chini, atakutumia malaika wakushike. Anacheza kama kuna kitu kijanja katika dunia